Uangalizi wanzana wajua shabakati internetia chaîne libre de Comores Light FM nyonse mjoka uridingo harumazi habari za hatu za Comores zinyakati lezi uzori Paris Saint-Germain Monyasi Ubedi Lahim Shangana mtangazaji naoshu wa hiyo nchini. Ubedi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Hada nyinga una dakika nzima ula wa Comores wekangwa ridingo makatiana lani maraba nji wa Komori mnezi mujombushira ni hero wana kado mjunda yao ngesho bashini beshe marhaba ondika yao ngwane beshoze message na unanzishia holiho leo yinu ndo usiku na zana abongo ondika yao ngwane beshe yao ze message mwabeshe marhaba menji namo marhaba menji mwanama Ubeidi holiho daula wakati weka hurinika imakatiana haruma mpango weka urufanya tsalirano ya ukaya haribu tekeleza baadhi ya makalima ya ukaya honesando ya ukaya waziri wa mahakama hapua Mungu yani hapua wandu wajua utewa huu eske zin hadisi yende mwana Ubeidi ukonfirme mbavize hizi habari zina mtukufu kandanji mtina dakika zinchi mwanzo nifanya dakika 5 nijibu mdukaya mpara banu mikado jibu wandu wanivumbua paske yende namna shangabo mndu yaja ya paralishioni afikiri bala washishezani aja kaonifana droit de réponse harimo mpango na ufana juzi usoni mwa manani ya super amerike kwa haruma ni waziri wa mahakama ya Jan Juru sikanza mwana mairjo ndinrepete banu ngamkonfirme ya ukajaya madashafi hapo amerike ya Jan Juru yonturetire lidinjibwe bana ola ya jaka mvula na ola ye prefu si ambaba lukaikanga mkazo jaendrabo nda shitaki au yasome hitimi shanga mina ze preuve mbad hata usiku la narongoa enswabili amerika haone hoda honi hajaye ukaba nizo waziri atojua wandu wamzingize bado batungoni paroni kaza information ngamonzo jaya je banu ya jehani au baje mndu ndai banu ya jehani ambukana amerika kajaone wa bala federation ya kaunjioda honi hajaye kabalanga wandu walo bala waregoza nongojo nane mbayundu ya mnika ngamjuo manama wirjo wanumika do bandaye zinu zamba uzinu aswime jaye hapo amerika ya jani huo ikajaye ngono kanga mukazo ndabo ndati jeba ndama ka Ubeidi hapo ulo ajo manzo jaye au mdu karibu naye ya jeba no ya jehane sindola ola ko ministeri ahidi hatolwa sindola ewa na baje mdu mkaribu na jaye ya jebanu ya jehane manama irjonga mdu toaze preuve nzima hanzima ya hema kalima jaye nano bahanu yakaka upare mundu ambaye ukana sirumu mundu emisyo ya Ubeidi ngejo tretewa nano wakati emisyo ya henda jaye akaupare mundu ambeshe marhaba ngamina pia ze proviso mwanama Ubeidi mrungu doni ya ukaya jaye de waziri wa mahakama ngena droit ya pole jeshi ngena droit zenziazo sont za kisharia zirumie lakini shamra nzamba bielewe mbabi mrungu ni ya ukaya lisala lino hamanga una wakati mli ngaujumotso dhukuru waziri jai lakini baadhi yao wasangwa uneseyoka epanu bana inu ngazanda uhindi haukanga sina zaidi ya mahabano ngaujumotso dhukuru waziri wa mahakama mimi uzabando wewe waziri wa mahakama alukauni kwa dhamana za daula lazima ujokana lazima ngojonda wakati bundi wandoa uvumbue mimi ntina kodo yangu na jaha madashafi mwana washikomba ni washili ntina kodo hata sha waziri kayao ina dhamana za daula dhamana kwa lazima yavumbulwa anjema lazima yavumbulwa hambi ntsina umbani au kaba nujaye banuja ushama na mairjo walizona kaanza na mbezo sasa mbajuzi sikauja nje nifanye droit de réponse na mbie mvula na ola ukana banu hakaza bando hano mo minister sikaufikiri ka irjo ngojo muzi ebana sha to ministeri hindi ola mshezani naam kahende haganga waruma peso magobana bango le watowe ishonesha kama mto ministeri ikangonzo leo inierejezo ministeri badinga na nzia zinji za ubira ereje timpaka ya je alomba ukana banu Ubeidi haruma banu Ubeidi arivano ngo ruma ngo ni confirm hizo irjo banu ngo tukana wola mbokati ruma badie mnaira hana mi ye mbokati mimi ndo jando ruma na ni kwa maendo na hinda mimi ngameshindo hana yeola ya hamba ye mnaira hana ngamumtoreo waka education akaiwaidi arege mapesa na unikaundu mapati hata ani chatka njene kile tsendongo naam atishama karima ule tisufi maulana sharifu abo maulana banu irjo
na sina safukari na dakika 24 wallahi amina mlamu zembingu gizo yao kama mimi Ubeid na paro kana mahadisi yangu na Maulana Sharifu ya jana biende arongo utijana rongo mimi Ubeid kama mimi Ubeid wallahi bila toba na zembingu hizo ikati hana nimeona Maulana Sharifu ranzi ikati hana nimeona Maulana Sharifu Mwenyezi Mungu natondenga bana hima mimi sana nimeona Maulana kujombari Maulana hanipua na beja Maulana umru wa siasa ikaya uamboti ndami uambode washili dimani kwa Maulana wede mjomba wa hezi siasa washili tumswifu ba Maulana niko dhama na maudu ngodo sana inga mjomvumbua chakuna ujohiba mwana mairjo kwa ngodo arenge Maulana falsi sana na jai harme washili dimani yubaina samawati wal ardhi juzi washili dimani warabi hajae wazones omjini hao kwambani azali hashindwa abotika udhani ukaondoka ujawajibu wajamba sha Ubeid wa Bandabo pamoka jae haparo hiba wakati yakana yakani kwa projet ngo education 3 waziri Muzawara Abdalla ka waziri de l'education tumiri kama jamba ka Ubeid wa Bandabo kajae kajavazo abibu ibaoni hapa shautawa tuduzana kaulinda au jamba ka Ubeid wa Bandabo pamoka jae kadashindwa kwamba nino hahundu shakango jombo kanari tiru mwani Maulana yo for deba kanane sinde bana bokana Maulana kajandruma eza satena ngamkonfirme okajae hapuwa wandu eza dunga izo nungu za mahakama ikajengo noka ngamumkazo ndabo ekangono kana America banzivumba mlu naam America na mata America hoiko ni mumuzise yoka yeze nungo Ubeid hamba ndabo hamba kweli eza dunga deba yo majagarse kana njibu bana nambokana ikangwanzo wahiba wizara ya mahakama watolo hawidzi kanisha mto wahula ndio magobane ndaka uganga wangu atolo hawidzi wanzo arejeziwa nende abemba ndongo njema ya jae ya mfarie yarejeziwa shati jae mwanza profita situation ikenda urengo defense ya jae bangu ko urejezo hazini yode mnasa kimitekange mtekeleze bano ya ukana na mabie yardia reje waje mndu mkaribu na jae yajia hane hizo na hamba wakati hiyo ngamjo uona ukana wakati hiyo ngamjo jamani to wenzima hanzima ndinambe banu kajae juzi kule South America ndaba huko ndi ehumlika hindi wanu tukabora daza kartujua tukabora daza mara mairjo kartucha lunamna ukana banu kuna ujoke waziri ke kuvumbulwa mimi ngamjovumbulwa yende namna kujamba kana Ubeid hahula badi kama tajiri bwana mairjo badika mina milima mapesa okay teni mdono roha baba umezi roha baba hulwa no wandu wa waridea badinga rieshio ndo rahana sha yende namna yo bonjoje wambe ola hahulwa ola haruma ola jawa kana yende namna ekikomori hatu sha izo rambao mvula na ola ha declare kodo leo yini na himea iwane yewa na himea wane ya titaba mimi tina utawa mimi ngamina media kamjo shida hena usiku njo hea jaye hamada shafa sina ujibu mvula na ola ukaola harimiti bani hahe shaula mimi njafungwa hawidzi hamada enda na tena hibila Mwenyezi Mungu woja yalo waziri alo ya woja waziri mbaji kutofungwa onungamo wandu akaza waje warongo wa mjibu yani wandu ya warnaki nazia na bokanga mumsteki shada tulu kama la bombo la manadamu naam sistehi tabantu jana bikawanro mikro wa mfete shaha declare code wala ba press na laele bakana ushinda ono kodo inu ya jae kodo inu ya jae da mina nti kodo ya jae hamada shafi inu kodo hazamba ro habashahana ka waziri eranzi shahani ya roha waziri por shati mvumbua kujamvumbua eranzi Kamal Soefu ya zema cha por shati mvumbua por mvumbua ukaba nuntu wana kodo hangoda mina mru gamano kodo mbrani kwa dhama banu kwanzo ikebanu ulikuwa dhamana za daula utivumbula umedimsaidia usiku ajona katumvumbua fakiro usiku katumvumbua yende namna shale wenu kwanzo ke waziri udoteze costume ojawe hima mbanga mnao we costume yangu yobjisa jau ujori jirande waziri mngoroni udiwaza lebavu udwazo mji lafu evumbula Ubeid ngunteto shihere wevumbula bala Ubeid haruma yajodo ndumando titorea mndubano bo ircho msambo bano titorea mndubano ujo huja namba ka Ubeid huruma udade mdu bano mimi ngamina nkini amina mahashende ya hazi
ngamfanyo hazi ya mina nkilinga monentini madhamana daula waunga mwajuo ngari ndao karibu nao zebu kamatibirwa daula na jore mungu mangu kanibuliwa asiko mikado henda nemeya nefanya umezi ne muhenda sababu amana kana ngofenjao aunga manzo information ngambo na isahi abange mwana mairjo kainu nuti emission kangwanzo emission lalike jabo la jashen libre de Comori juzi Faransa na renga lere na dekanga bina ajibu maswala kangwanzo emission yangu da mimi nawe lalike vijuhudu tayari ujibu maswala hata beke mpare mvula na ola mtwai ola kajaba mkamto mpara hajahimi banda mimi na yenti domjibu wala harongo wata si upara sabokana ngamanzo njeni mjibu katenda unua kamiti mro tsatsaye ekamto mpara kanzo deba bo ngemtitia kusha sava tijo huja asiko banu mimi nzwana na mimi naye wanti kwa kabile waziri na banjaye kangwanzo ni njela na mimi naye ngabo zinji shabanu shatiri wazide de gozi sha kangwanzo deba iro ajinga rujo huja shatkana na bemvula na ola ukana yabasango jipangoje holiho hone sanro ya ukaya waziri haka upula mru ya jia huu abaonge bido ujipa engo jipangoji panga mjipango na hili je ngojo hima o irjo ibanuka sinda ho anu ninja tsaya njanja ndani na kanti ngasimoroni ebanchuno tsatsa bari komiti mwiti ninja hibe kaja hapo wandu kama ibanuka mwadindo zesa fara leo yini ilujopula naji najipanga ayujopula naji najipanga ba ekatende la mtiba de la mtimbiwa ujoko jabana jibu najipanga Mratabe ngujwa hifadhi jaye hamli mabaye rae kana ulishinda wanu sisi wala Said Mohamed Cheka hapa rohamba hadisi uka koma sera ngwanzo jinili mrenge walioti masera mwana mairjo ya lobi nguni hata palao mwana masera ndasi mwana masera kavumbulwa yoti masera ya lo mbinguni hiyo enda umbio ya lo masera ndasi yojo likomea ngujwa ngwani jini lelo si jini sera ngarjo himari wane naye utoke waziri uhibe utombaka uhibi kwanza uke director uhibe utombaka uhibi kwanza uke conseil uhibe utombaka wanengono rais wa daula ikahidi rajo haba ndambe hahidi ngono isufi jihad unona mizinga na wando na jeshi rajo himaba ndo mkabidi kuchaba mrutoka yote bano ntinu kwa shangazomba ebanu kwa shangazomba jaye hubwazwa bwibwi ubiri haya upashonda Faransa kwendeo ukauda uza majournali Faransa utawa ujamani mtu haba shekamba wafanya bojaye uzazi rwaji shakangwanzo ili tunaleza ngo bismillah ngami tayari na mimi tinauti ya gesa fara leo yinu ngamjo himari jibo kana indensi atu wanu sikatu sana ndongozi nji wanu wako mori mwana mairjo wanzo mahakama ya kweli wanzo maisha ngo kutone maisha madiro na mwonti jubano mimi tujida ila mimi ukanga mvano kananga mina maisha mimi mbabi tujida ila mimi ukanga mimi ngamhisukana mina maisha shanga mambo kana maisha madiro alobo ntijubano yahowa nansi kaya inude hengo shomkabaraha tozi ndwaje shatkana na bebwa na ola kana mdeklare kodo ena la hele basi ngarjo himari wane message for hinro ajoiveha hauko katuka zakifu sina message kana na bekana miubedi la mshangama wa hafumani wa isufa wa fumbamba mimi mwanamume mwana mairjo sina mwanamume ndondondo mimi mwanamume tukami Faransa nikaanza ndongo mwanza ndongo kenga mibano kabati tengo na jabanga mwendo akimdwa shangazi kama mwanamume amadami kwanzo bishiliane kode mtindo hodi ngoni lahe rihime da mina ufasafas rivazane mapumpua ndro abange kawe waziri ngaona ndongozi wa bismillah mto abange message ndo namba kama ubaidila mshangama wa hatumani wa mitim na haram na mbaba na mzazi sila mjini na mimi mitisa wasa mikado jaba namba kana mimi tila itanzeni aningabandu kangwa rongo wao wovubwe miji hao iluka wala miji ne miji kwa tumania mimi nikanga mrongo mutojirongo mimi tijitosha ne Paris watibiwa mjebiwa na miji talo kwa miji na miji abange ngamjota sama mama na mairjo ukale utusuka la demuni fane dura de réponse kalono siku nazalwa usiku wa furaha ukamdia chibi wendeni wananya sha kana beke mvula na wala ukana na daze bo wizi aufanya kautolo ministeri yewe jamaa pia salamu asante wala
maraba menji mwana wanzu wangu ubedila mshangama ho uliho daula wakati wekao hurinika ilirjir hadisi badmanao wanzani watu wekao mkauridunga uharma shabakati internetia Lights FM Ocean Libre de Comor hawaje mjaka uridunga uharma habari za hatu za Comor ngarjo